Hey hart, hoe gaan dit? Ons was hier met die twee lovebirds gewees. Oh my god, are you okay? Ons was hier met die twee lovebirds gewees. What's this? Wow, daar is 'n trail camera. Daar is 'n trail camera. Yeah. Maybe it's for the wildlife? Dankie vir die follows julle, ek waardeer en baie dankie vir al die likes. Dit gaan goed, dankie. Dankie vir die follow Lemon. Ek waardeer baie dankie. Hallo julle, hoe gaan dit met julle vanaand? I hope it goes very good. Okay. Kom ons kyk. Julle, ons moet tarot kaarte kry. Ek gaan dood eerlik wees met julle. Ons moet tarot kaarte kry. Ek het te ver geloop. Artists. It's pretty bad. Oh yeah? Yeah. You want to hear it? Sure. Okay. Here it is. Why couldn't the world's fastest painter ever keep a girlfriend? Hey, nice Grim Reaper. Because he always finished in one stroke. It's dumb. Sorry, Jacob told me about it. Wie dink? Julle, wat praat julle van Delorex? Ek onthou niks van enigiets wat in daai lyn nie. Ek het verslaap, toe word ek wakker en nou is ek hier. Ek onthou niks van enige Lorex wat gebeur het nie. What are you talking about? Ek verstaan nie waarvan praat julle nie. What are you talking about? Het jy ADHD? Ek het ADHD. Ek het op en af HD. Ek het OCD. Ek het elke CD, AD wat ek aan kan dink. My kop staan nooit stil nie. It never stands still. It always on the move. PTSD. Glo my van al hierdie horror games, Lemon, van al hierdie horror games. Reef met die boe, dankie Reef. Lorex het by jou kamer ingebreek en 'n live gedoen. Julle het duidelik een van ouma se dagkoekies of meer as een van ouma se dagkoekies ingehaat. Ek beloof julle klink hoog. Dit is die beste manier om vir julle te sê. Bella, waarvan praat julle? Waar's die eerste episode van The Quarry? WP, dit was so besig vandag. Shaquille, dit was so besig vandag. Ek het nog nie eers kans gekry nie. Hulle lief vir jou, daar was niemand hier. Julle, ek verstaan nie. Isn't that about golfers? Because of the Reaper Glatty. Yeah, sorry. I don't know. Jacob probably heard it from his campers. That makes so much sense. Those kids have filthy minds. Whoa. Just a bird. Oh, I'm so sorry. I've just been a little edgy lately. Okay, ek moet onthou, hierdie is 'n horror game. Okay. Julle, aan beslaan jy 'n skreen. Julle, dis sulke tyd. Soos wat julle weet, ons gaan hierdie game speel, ons gaan hierdie game saam speel. So, julle gaan nou my help om die keuses te maak hierso. Moet ons gaan met curious of gaan met reassuring? Onthou, ons wil hê hierdie twee moet uitgaan. Ons wil hierdie twee moet van mekaar hou. So moet ons gaan met reassuring. Reassure. Baksteen, dankie vir die yskriem. Reassure. Okay. Don't worry about it. It's just the forest playing tricks on you. I used to go camping all the time with my dad, and you think you hear and see some pretty weird stuff, but you just realize it's nature doing its thing. Did you just say thing? No, that's... Hierdie ou is baie awkward, ek gaan nie lieg nie. Hierdie ou is verskriklik awkward. I've never been camping. It's pretty nice if you open yourself up to it. So you have to be open-minded to enjoy camping? No, I just mean there's a lot of stuff you have to overlook. Like basic comfort. You really just have to try it. I could take you some time. If you want. Hoekom moet hulle van mekaar hou? Want hulle is die enigste twee wat actually soort van like of hulle actually van mekaar hou.
as jy kyk na Jacob en Emma, Jacob hou van Emma, maar Emma hou nie van Jacob nie. So, daai klik nie lekker nie. Maar hierdie twee, hulle like mekaar actually, jy kan sien daar's 'n spark wat wil ge-ignite word. Gray, dankie vir your awesome. En die TikTok. Let's just make it through tonight first. Yeah. Okay. Voordat ons aanbeweeg, ek moet kyk vir tarot cards. Hey, Hart met die 5 watch stream streak. Well done, Hart. Okay, julle. Ons moet ons oë uithou vir kaartjies. As julle iets sien wat blink, asseblief laat weet my. Asseblief laat weet my. Don't be scared or don't be shy. Ons nodig daai goed om actually lewendig uit te kom. Ons nodig die goed om lewendig uit te kom. Nikki, dankie vir die rosie. Wat is hierdie? Okay. Ooh, cinematic. So where does this stream actually go? The lake. Oh, yeah. Duh. Was dit nou dit? Okay. Ons het gekyk na 'n rivier. Never mind, ek dink ons het 'n kaart gevind. Okay, ek dink hierdie kaart is enigstens hierso nie. Amper dog ek dis soos 'n ding is hierdie eerste quarry, ja, hierdie is ons heel eerste playvoer. Sal ons dalk eendag vir jou goed deur parcels. Phoebes, ek moet kyk daarna. Ek moet definitief 'n fan mail oopmaak. Julle, wie hierso wil hê ek moet 'n fan mail oopmaak? Ek weet dis groot in Amerika om soos 'n fan mail livestream te doen. Ek moet kyk daarna, ek moet by Postnet gaan reëlings maak en goetertjies. Dan kan ons 'n paar fan mail goetertjies doen. Ek moet definitief daar by Postnet 'n security box oopmaak dat al my goed by Postnet afgelewer kan word. 'n postal nommer kan kry. Want ek het 'n klomp goed om vir jou te stuur. Julle, ek sal gaan kyk daarna. Ek sal by Postnet 'n draai moet gemaak. Ek sal definitief by Postnet 'n draai gemaak en 'n nommertjie kry. Julle, ek weet nie wat praat julle van Lorex nie. I don't understand. Ek het nou net geslaap. Ghost definitief van volgende jaar af gaan ons groot gaan daaraan. Van volgende jaar gaan ons verskriklik groot gaan. Oh. Like a supply cache for rangers or whatever if they're Ranger box. Melanie, dankie vir die haak nie. Naked Rangers? So it would seem. Wat het ons nou gevind? Hallo? Oh, nou wag. Wat was die? Wat was daar? Okay, weet jy wat nee? Dis fine. Dis fine. Where do you stay in Cape Town? I don't stay in Cape Town. I stay in Hermanus. It's like 50 minutes out of Cape Town. 15 minutes. Was jy nou offline? Julle, ek het nou net live gekom. Ons is nou besig met episode 2 van The Quarry. Ons soek nog steeds vir ons tarotkaarte. Ek dink jy ons gaan enige lucky so kry nie, om dood eerlik met julle te wees. Ek dink die tarotkaart was iewerste in daai badkamer huisie gewees. That's a bit of a problem. I'm going to be completely honest, hey. Daai is 'n groot probleem. One Maka 2 Maka 3 Macarena. Lumay, is jy okay? Ek meen, dis 'n kwaai song. One Maka 2 Maka 3 Macarena. Macarena. 2 ure terug. Julle, ek weet nie waarvan praat julle nie. Ek is verskriklik jammer. Julle, wat se Lorex praat julle van? Ek het nou net wakker geword. It must have been the wind. Gray, jy is 100% reg. It must have been the wind. I know where we are. Yeah? Ons het hom. Here, hold these. No, Jenna, you have nothing. Nothing at all. Wat's 'n plant? Julle, wat's 'n plant? Waarvan praat julle? Kom ons is nou saam met die 2 lovebirds hierso. This view is just wow. Hoekom lyk daai jou so gestres? I have screen recordings. Ek weet nie waarvan praat. Ooh. Okay. Hierdie
Playful, 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 playful. Playful, sincere, playful. Okay, playful het gewen. Playful! Do me. Okay, Oh, sorry. I'm just trying to get this never down. mind. Weet jy wat? Right. Never mind. Sorry. Never mind. Never mind. Yeah. Never mind. I just want to finish this. Bridget, I don't know what you're talking about. GG, we're cooked. Ferdi. Hierdie ou moet nie rus nie. Hierdie ou moet nie try rus nie. Kyk hoe mooi is dit daar nou. Kyk hoe mooi is dit. Dis blerry mooi daar so. Oh no. Did you hear that? Oh no! Moenie vir Abigail doodmaak nie, gaan vir Kyle. Gaan vir Kyle. Listen. Moenie vir Abigail doodmaak nie. Kyle is baie weird. Hy's weird. Hy weet nie eintlik wat om te sê in situasies nie. Look. Okay, weet jy wat? So Never mind. tiny. Never mind. Never mind. Never mind. Okay. Never mind. My Never God, mind. he's so cute. Hold on. Hold on. Wat? Save Abby! Save Abby! Is daai 'n vlakvark? Is daai 'n vlakvark? Don't breathe. Wag, wat? Don't breathe. You're in danger. Hunted by a creature of indeterminate origin. Don't breathe. You need to stop Wag, breathing, wat? tricking the beast into taking you for nothing but a corpse. And where's the fun in hunting that which is already dead? Watch the visuals. Jo, okay. Listen to the sound change as the Bosvark, hulle eet mense so serieus. Ernstig. When the danger is past, run. Pick the Ek's bang, bring vir Baby Shark. life. Okay, so ons gaan nou 'n don't breathe game mode moet doen. Ons gaan nou 'n don't breathe game mode moet doen. Mages mark you as the creature's quarry. Oh, okay. Consequences. So as ons hierdie verloor, dan gaan die ou doodgaan. As ons hierdie nie reg doen nie, gaan Kyle doodgaan. Oh no. Oh no. Kyle, hou jou asem, chom. Ek hoop jy wyp nie vir jou lewe nie. Ek hoop jy wyp nie watermelon ice flavor vir 'n lewe nie, anders gaan jy dit nie maak nie. Kyle, chom. Kyle. Moenie uitpaas nie. Kyle. Dis veilig. Oh no. Oh no. Is dit veilig? Okay, is veilig. Hy's veilig. Hy het hom. Raven, Duan, dankie julle. That was close. Hy gaan poep dan word hy lunch. No, it's just more me to death. I'm sorry. Oh, little piggy hog. Nou, daai twee is oulik saam. Wyp jy? Nee, glad nie. Ek wyp nie, ek drink nie. Ek's maar nie die. Ek's rustig. Ek rook kokkie, ek's maar nie die. Round met die GG, dankie Round. Let it braai. Ou, 'n bietjie 'n pork belly op die braai klink nou lekker hoor. Pork belly op die braai. Maar julle, wie ever moet charcoal braai, hou op met charcoal braai. Braai moet hout. Braai moet lekker braai hout wat julle either by Food Lovers kry of by Spar. Moenie met charcoal braai nie. Don't braai with charcoal. Braai met lekker opregte hout. Dit gee net 'n lekker smaak. Dit gee 'n lekker smaak. Gee 'n lekker smaak in die vlees en die braaibroodjies. Julle? Nou moet ek alleen braai sonder jou. Okay. Cheerful of it's actually a bore. Imagine the story. Cheerful. Vat daai woorde terug. Hoekom? Nee, wie met charcoal braai is 'n seun nie 'n man nie. Die Lorax gaan jou vang. Wanneer doen ons weer 'n scary video reaction? Môre. Ons kan môre video's doen. At least we gave her a good story to tell her pig husband. Ons gaan cheerful gaan. How do you know it was the 100%. mommy pig? I got a pretty good look. Ew. Think she was coming on to me. Okay. Aw, Die ou is got yourself a little girlfriend. Die ou is baie weird op dieselfde tyd as eintlik kwaai. Round, dankie vir die 9 rosies. Okay. Dankie vir al die likes julle en die follows. Ek waardeer dit opreg baie. Hoe oud is jy? Ek's 18. I'm 18. Gee my 'n idee om te teken.
Ek wil saam met Kyle verlore raak. Wat? Ek wil saam met Kyle verlore raak in die bos. Hoekom? Die ou was bang vir 'n varkie. Wil nie. Sorry. Okay. Ja nee, ek dink is beter. Raak liewers verlore saam met iemand soos Jacob. Jacob kan ten minste sy kop teen 'n bosvark klap. Hy kan iets teen 'n bosvark doen. Raak liewers verlore saam met Jacob. Jacob is 'n goeie keuse. Okay, eerste keer wat ons nou as Caitlyn speel. Dis die eerste keer wat ons nou as Caitlyn speel. Okay. Finally get my phone back and it's just a big dumb brick. Wie se huisie is daai? Ek was nog nooit daar gewees, nee. Wie se huisie is daai? Oh, okay, ons is nou in die kamera. Take 'n foto. Van hierdie is 'n mooi Instagram foto. Hierdie, net so, wag. Laat die huis net so inkom. Moet nooit die picture in die middel van die frame sit nie. Jy moet hom net so na die angle toe frame, laat die lig van die kant af kom. Daai is 'n mooi foto. Daai is 'n baie mooi foto. My oom het sy toon gebreek. Jammer, Eina. Iets gaan gebeur, ek voel dit. Guess what? Mr. H is a voyeuristic creep. He has hidden cameras everywhere and a secret room. No, that's not. Wag, wat? Ja, die secret room. What? His eyes are everywhere. He's always watching us. Knock it off, man. He's just got trail cameras set up, forest surveillance, that kind of thing. Oh. You don't think that's weird? Well, he's got a perimeter to check, kids to protect. Okay. Probably just to keep track of You wildlife. guys have no imagination. So, what's going on Dankie here? vir die follow. You ready? No service. Weird light in the treehouse. Moet ons eerlik met hulle wees, of moet ons net sê daar's nie sy nie? Moet ons sê daar's iemand in die huis wat ek sal kies persoonlik, of moet ons vir hulle sê daar's nie sy nie? Wat verstaanbaar is. Ek sal vir hulle waarsku en sê kyk hier, daar's iemand in die huis daarso. Daar is 'n probleem. Daar's iemand in die huis. Honest, eerlik. Honest. Okay. I did see a weird light in the treehouse across the lake. Yeah, that was pretty spooky. Maybe it's your girlfriend, Brian. The Hag of Hackett's Quarry. I told you never to say Hag of Hackett's Quarry again. What's wrong with saying Hag of... Wie dink ons gaan eers doodgaan? Emma, Caitlyn, Kyle, Abigail, Jacob, Andrew, of wie is die ander mense naam? Waar is almal ooit? Caitlyn, Nick. Okay, ja. Of Dylan. Kyle, Emma. Ek sal Emma protect met my lewe, dis 'n belofte. Ek stel nou my caps af, dis geen probleem nie, Phoebs. Hoekom lyk dit soos Londen van Suit of My Life, Zack and Co? Dit doen. Nick. So julle dink Nick gaan eers Abigail, Caitlyn. Emma sal nie doodgaan nie. Ek sal laat Emma die laaste persoon wees wat hier lewendig uitkom. Dis die enigste een wat lewendig hier sal uitkom. Kyle, Abigail. Ek dink Kyle gaan eers doodgaan vir een of ander rede. Ek weet nie, hy lyk net vir my clumsy. Ek sal sê Kyle gaan doodgaan. Are you done? Kyle gaan 100% doodgaan. I just realized we AJ, never dankie see vir die each hot me. other again after tonight. Wild, dankie vir die awesome. You can't have just realized that. Just trying to set the mood. What mood? The mood, the vibe, Speaking of setting the mood, I have work to do. Okay, because playlists don't make themselves. Sorry, ek het nou eers die lig I mean, I gesien, guess sorry. they do, but All right, guy. Time to get wood. Yikes. Wording. Oh, I know what I said. Wild Queen, dankie vir die Abby, TikToks. Nick, just in time. Lekker slaap, Lally. We got wood. We've already done that joke. It's mostly just kindling. Oh, that's all we need. There's already a big pile of logs here. We could have gotten more, but there was a hog or a boar. But Nick was very, very brave and took one for the team. Playful. The Hog of Hatchet's Quarry. Daai is 'n nice een. Serious, are you both okay? Ja, ons moet sê playful. Asseblief, julle stem saam. Playful. Hierdie lyk soos 'n lekker playful ding. Hy gaan eers te vrek shame. Playful.
Playful. Okay, ons gooi. Oh my gosh, it can't be. The hog of Hackett's Quarry? What? I thought you hated that phrase. Big jokes take big sacrifices. You're so brave. Of hier nee, daai ou gaan nie eers doodgaan nie. Ek dink jy gaan eers doodgaan nie. Put in my pocket and peep at you when I need a little pick me up. Ek dink sy gaan eers doodgaan om eerlik te wees. Hey. Ek dink die persoon met die grootste ego wat duidelik sy is, nê? Ek dink die persoon met die grootste ego gaan eers doodgaan. Sy het 'n baie groot ego. Ek dink sy gaan eers uitgaan. Sy gaan soos daar gaan 'n geluid wees. En sy gaan sê kom ek gaan check wat dit is want julle is te bang en dan bam. Daar gaan sy. Dis my persoonlike opinie. Ek weet nie of wat dink julle nie, maar ek dink sy gaan eers gaan. Wild Queen, dankie vir die rosie, Scotty, dankie vir die love you. Wie ever vir my gesê het Emma moet die fireworks vat, ons gaan probleme hê. Special delivery. Whoa. Where the hell did that gun come from? Dude, relax, okay? It's not even real. Well, I mean, it's a real gun, but it's just for shooting bears. We found it in the storage room. Caitlin of Kyle gaan eers te vrek. 10-10-1. Okay, fine. Fine, we'll put it down. Emma het die shotgun. Ek het vergeet Emma het die shotgun. SV, dankie vir die 5 rosies. We bring you a hand-picked selection of only the finest that Hackett's Quarry has to offer. No freaking way. Yes, freaking Oh! Beep, pop, butter, pops. Pop them in your mouth. Peanut butter pops. Hey, cool your jets there, cowboy. All right, these are spoken for. Dude, you can't just shove those in my face and not expect me to want to pop them in my mouth. Come on. Emma, please hand me the shotgun. What, you gonna shoot me over them? No, dumbass. Okay, we are going to shoot for them. Wag, wat? No. Moenie die bullets morsie. Absolutely not. No. Moenie die bullets morsie. Not leaving you with a gun. Not a great idea. Moet ons a mockingbird wees of moet ons streng wees? Moet ons hulle nie alleen los met die gun nie? Of moet ons net sê not a great idea? Ek dink as ons hierdie een kies, gaan iemand mekaar per ongeluk raak skiet. As ons hierdie een kies, gaan iemand mekaar definitief raak skiet. Wag nee, hierdie een. As ons hierdie een kies, gaan iemand definitief mekaar raak skiet met 'n gun. As ons hierdie een kies, gaan iemand dalk lewendig bly. Okay, ja, julle almal sê okay. Streng. There's no way I'm leaving you dillweeds alone with a gun. Okay. Come on, look, the shooting range is like... Vienna, dankie vir al die rosies. Okay, look, you and me, old-fashioned shootout. First prize, peanut butter pops, all to yourself. Yo. Dude, I guess you don't really want them then, huh? Fine, you're on. Yeah, boy! Jacob moet nie 'n shotgun hê nie. Nobody's handling any firearms if you're gonna act like a dick about it. Okay, then you can be the Jacob ref. moet nie 'n shotgun vashou nie. Okay, we're trying to get a party started here. Vienna, dankie vir al die rosies. He's not gonna die just because you're off on a little side quest. Come on. Moet nie vir al die shotgun gee nie. Oh. Look, there's a clearing we can Ons gaan doodgaan. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Oh, we'll be good. Hulle gaan doodgaan. Wag net vir boom. Een van hulle gaan nou doodgemaak word. Doan, nee, dankie vir die rosie. O, sorry, ek dink dit gereën. Ons speel nou as Nick. Just so you know, I was an expert marksman, third class, 3 years in a row, ranked highest in Iemand gaan nou each year. vrek. Just let you know that your goose is cooked, Nick, but if you back down now, I might let you just have one little peanut butter pop if you're like. Au. No way. You've never even seen me shoot. Yeah, that's because you've never shot before. Yeah, not that you know of. Okay, I think I would know if you'd Okay, actually... boys, I'm gonna have to Een van hierdie ouens moet nie mekaar nou raak skiet nie. Enjoying your Asseblief, charming een van hierdie ouens moet mekaar nou nie raak skiet Step foot nie. on the shooting range. We're playing by my rules, okay? And what I say goes. Got it? Okay, good. Now I'm gonna go set up some targets and get more shells. Do not move a muscle or touch his gun until I'm back. Okay. Okay. All right, so is it No just way. me? Is it kind of hot when she gets all bossy like that? I'm always hot, pencil Yeah, dick. okay, thank you. Bye. Bye.
Hierdie mense is regtig 'n paar kindertjies. So, Die mense is opregte paar kindertjies. one-on-one with Abby in the woods. Hopeful, it was okay. How's things with Emma? Nee man, moenie nou die wyse vraakie. Julle, ek dink ons moet hopeful gaan. Want ek dink as ons hopeful gaan ons dalk 'n deur oopmaak vir Emma hulle. Hopeful. Want ek dink as ons hopeful gaan ons 'n deur oopmaak vir Emma en Kyle. Nee, Emma, hoor vir my Emma. Abigail en Kyle. Ja, hopeful. Okay. Ons gooi hopeful. It was okay. Hey, attaboy! So, I mean... Hey! Well, we flirted a little. She's really smart. Yeah? Yeah. I mean, you see the deal? Don't be gross. No. Hey, look, no sweat, okay? We all get performance anxiety sometimes. You just better make your move before a real man swoops in. Phoebes, nee man. Speaking of, let me show you how a real man shoots his gun. Are you guys seriously still thumping your chests at each other? No, Okay. He's got brain damage. Hier gaan ons nou begin Hey, skiet. please just Hier gaan ons nou begin skiet. You'll have it when I say you'll have it. All right, huddle up, boys. This is how we're gonna do this. You're shooting the one on the left. Nick first, then Jacob's turn. Keep your fingers. Wat's hierdie? Wat praat almal oor oom Piet hier so in die chat? Wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? What's going on over here? What's going on over here? There's a fake account. Okay. Nikki, wat dink jy? Was dit erg? Want ek kan nie al die pad opscroll nie, so ek kan nie sien wat gebeur het nie. Hy praat die hele tyd vuil. Leer om 'n joke te maak, oom Piet. Oom Piet! Oom Piet, met jou fake account. Moenie kom vuil jokes hier maak, hierdie kant nie, asseblief. My lief. Daar's niemand so mooi soos jy nie. Asseblief, my lief. Ek het reg nie bedoel om wat te vry nie. Okay, account is geblok. Julle, soos ek gesê het, ons is ernstig. Ons is ernstig. Ons mors nie hier rond nie. As jy hierso is om aandag te soek op 'n lelike manier, jy mag met liefde aandag soek. Ons praat lekker met mekaar, but don't be vreemd. Ek blok 'n ding vinnig. Moenie kom vreemd raak nie. Nikki, ek het hom klaar geblok, hoor. Dis nie nodig nie. Off the trigger till you're ready to shoot. You got it? Aye. Okay. Two things. Ek het Remember Ripon the spread, Crate channel weet nie remember the om dit recoil. met dit te This doen is a nie. shotgun. We're not sharpshooting here. The flashlight shows Tutorial. you where you're aiming. Obs. Okay. O, wag, gaan ons kan skiet. Oh, wait, okay. Ek neem aan ons moet die watermeloene skiet, nee. Okay. Let's go. Kom ons gooi. Wag, moet ons 'n bietjie moet ons ietsie bietjie moeiliker skiet of moet ons die bierbottel skiet? Moet ons 'n kans vat by die bierbottel of moet ons die watermeloen skiet? Die bierbottel of die watermeloen? Hierdie ek het al 'n paar gesien, maar was te skaam om hulle uit te wys. Die bierbottel, die waterlemoen, bierbottel. Okay, bierbottel. Okay. Julle, nou moet ek mooi aim hier. Nou moet ek baie mooi aim hier. Ons mik vir die bier. All right, Nick. Ek het hom. Point. Wow, okay. Daai is seker die swakste. Back to doing- Wat 'n shotgun is daai? Daai shotgun skiet swakker as 'n nerf gun. Daai shotgun skiet swakker as 'n nerf pistooltjie. Bra. Jy's mal. Is jy seker daai is 'n shotgun? Ek weet regtig nie.
Daai ding was swak. Daai ding was swak. Dis 'n BB gun. Daai het nie geklink soos 'n BB gun nie. Alright, Nick. Daai het regtig geklink soos 'n BB gun nie. Dankie vir die follows julle. Okay, hier gaan ons. Nog 'n bierbottel. Nice shot. Askies. Die ding jy beskiklik nou in 'n regte gun verander, hallo? Die ding jy beskiklik nou magically net in 'n regte gun verander. Jolly, jy kan maar ook met liefde geban word. Wat sit met almal wat net irriterend en aandag soek vanaand? Kyk hier. Moet liefde? Hierdie is my favorite woord. Voetsak. Block account. Cheers. Okay, ons het hom. Ons het hom. Dis 10 in dieselfde persoon. 10-1. Kom ons kappe wart lemoen. Kom ons kappe wart lemoen. Lucky. Daar's hy. Okay. Eerlikwaar, hierdie ou het 'n vieslike eim aan hom. Hierdie ou het 'n vieslike eim aan hom. Kyle! Nick. Jo, okay. O, wag, dis nie Kyle nie, daai's Nick. Daai's Nick, okay. Jacob, Let's see what you got. Jacob, dis nou jou beurt. All right. You Dis nou might jou now, beurt. avert your eyes, Nick. I don't want to give you any more performance anxiety. All right. Just shove and Ooh. shoot, Jacob. Gedink is plastic bullets. Oh no, Jacob. Elite pro marksman. Oh no, Jacob. Just a cannon blaster. That is how you get. Almal drop 'n rest in peace. Ek dink as ek nie nou geblok het nie, ek dink Caitlin is nou in haar maag geskiet. Ek dink Jacob het sopas Caitlin in haar maag geskiet. Someone shot. Dankie tog, No, dankie it's okay. tog, Probably dankie would've tog, missed me dankie anyway. tog, dankie Hey. tog. Okay, disqualified Dankie for being a toch. dumbass. No. Dankie tog. Jo. Moet ons friendly wees of moet ons 'n bietjie in sy gesig smeer? Moet ons friendly wees of moet ons 'n klein bietjie in sy gesig smeer soos jy toe kyk ek het jou gewen in die game? Moet ons friendly wees of 'n klein bietjie in die gesig smeer? Friendly. Gloating. Gloating, friendly. Gloating. Hey Kayla. Friendly. Daar's meer friendlies. Daar's meer friendlies as gloating. Okay, friendly. Sorry, Jacob. Better luck next time. Butter like next time? Hey, I didn't want to say it, but You're both very mean. Oh, shame. Arme Jacob. Blam. We thought this was over? What the? Whoa. Pop, peanut butter pops. Jo, Tannie! Tannie! Wat's daai? Wie het gedink Caitlin kan daai doen? Wie het geweet Caitlin kan so skiet? Sy het leer skiet op daai skip saam met Zack en Cody. Hard. So jy sien daar's basies 'n klein sirkeltjie by die chat ding daaronder. Jy druk daarop en dan kan jy al jou goedertjies daarso kies wat jy wil op spandeer. Dis vir jy al daai Twitch points en goed spandeer. James Bond. Dis Janella Bond as jy so daaraan dink. Daai was mal. Kobus, dis verby met jou. As Caitlin die gun in die hande kry, ja. Caitlin het 'n vieslike oog aan haar. 'n Vieslike oog. Hackett's Quarry. Campfire Pit. Dalk kan sy actually survive. Toe maar ja, ek vat my woorde terug.
Hierdie game is The Quarry. The Quarry. Een van daai twee. Okay. New idea. Party game. Come on, people, we might never see each other after tonight. Let's make some memories. Well, what do you have in mind? Lekker How slaap, about heeft die. the ultimate game of secrets and lies, truth or dare? Ooh. Okay, house Truth rules or are, dare, truth or dare, someone truth or asks dare. you Lekker truth or tunes, dare, een paar lekker then tunes. you choose, and then you do. And there's no ifs, ands, or buts. So, like, normal truth or dare. Yes. So we can, like, make people kiss? If they choose dare, yeah. As long as Woo! everyone consents, of course. Cool beans. Hier kom het. Hier I kom mean, het. keep it in your pants until it's your turn, but... Well, who does get to go first? Well, it's house deals, so... Abigail. Truth or dare? Jace, dankie vir die haat met die Really 2 GG's, ek dodged. waardeer. Alright, here goes. Have you ever slept with anyone? Oh, Just like a straight up the point. Straight to the question. Jace, dankie vir die rosie. Interrupt. Kom ek wees 'n gentleman. Interrupt. Hey, take it easy, man. That's Interrupt. Come on. I'm not finished. Have you ever slept with anyone at this camp? no. Nope. Sorry. Alright, Abby, it's your turn. All right. Okay. Abby, oh my god, just pick someone. Okay. Sy gaan Kyle sê. Sy gaan Kyle sê. I don't know. Ding, ding, ding. Too late. My turn. Okay, never mind. Ryan. Never mind. Truth or dare? Oh, okay. Truth or dare. Truth or dare. Truth or dare. Tong 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 tong. Natuurlijk, yes like it, julle. Julle is mos wild. Dare. Nie een truth nie. Just like it, okay. Ek sal nooit met julle truth or dare speel nie, never in my life. Okay. Dare. Dare. Give me what you got. Okay, Ryan. Your dare comes with a choice. Can't you do that? I can do whatever I want. And I dare you to kiss either Caitlin or Dylan. Julle! I mean, I guess For survivability! table. Survivability moet ons met Caitlin. I don't make the Het julle gesien hoe skiet Caitlin 'n gun? Did, but, Het julle gesien hoe skiet Caitlin 'n gun? As ons lewendig hier wil uitkom, sal ek sê Caitlin. As ons 'n podcast wil begin, gaan moet Dylan. Survivability Caitlin, podcast begin Dylan. Caitlin. Okay. Caitlin, okay. Ja, ek het nie gedink hulle gaan iets okay, ek het regtig gedink hulle gaan iets word nie. Ek het regtig nie gedink hulle gaan iets word nie. Caitlin, shall we? Ons gaan lewendig hier uitkom. We're gonna make it. Alrighty, who shall I pick? Well, me and Jacob haven't got We're gonna make it out alive. Good point. Ons gaan lewendig hier uitkom. Bietjie awkward. Caitlin of Jacob? Wie moet ek dink Jacob gaan 'n dare vir Emma gee. Ek dink Jacob gaan 'n dare vir Emma gee. Moet ons Jacob gaan? Jacob. Okay, jy's like almal okay. Almal sê Jacob, okay. Alright, Jacob, let's see what you're made of. Oh, there, man, come on. Ooh. I dare you to take a flying leap over that fire pit. Wow, okay, dit is 'n bietjie boring. Naked.
As hier enige Jess vir die 41 rosies, dankie Jess. Baie dankie. Okay, hopelik is hierdie game PG, hopefully. Oh, dude! Fuck yes! Oh, I will jump over this thing. I don't care. Yeah, I don't think that's a good idea. Asseblief moenie. Brother, hoekom neem jy af? Brother. Wait, don't do it. Stop. Dude, I say veto. You're gonna fuck yourself up. What? No, come on, man. I got this. Brian, come on. Fine, Vito. You know what? Fuck this game. All right. Wow, okay, Someone never else mind. can go. Okay, Never fine. mind. Then I call your turn. Never mind. Jess met al die rosies, dankie Jess. Ek waardeer dit opreg baie verskriklik, dankie. There. Waar is sy broek? Emma, so you have to kiss Baie dankie Jess. Oh. Jacob Jacob. or Gaan net vir Jacob, gaan vir Jacob. Nee. As Emma moet Kyle gaan, is sy die slegste vriendin wat jy nog ooit in jou lewe gehad het. As Emma moet Kyle gaan, is sy die slegste vriendin wat jy nog ooit in jou hele lewe gehad het, want sy weet Abigail hou van Kyle. En sy weet Jacob hou van haar, so gaan dit met Jacob. As sy Kyle soen, is sy eerlikwaar 'n baie slegte mens. Jess, dankie vir die 5 GG's. Sorry, Nick. This is not even there, obviously. I don't know if that's a good idea. Dis Nick, That's sorry. just Nick. As Nick 'n rugstring het, nee. As Nick enigstens omgee vir 'n ander chick, nee. Sal hulle net sê sal hulle net opstaan en sê, weet jy wat, los dit. Seriously? Arme Jacob. Nee, wat? Nick kan ook maar loop vlieg. Ek dink Jacob, wie stem saam met my? Jacob en Abigail moet saamgaan. Jacob en Abigail moet saamkom. Nick en Emma kan maar loop waai. Ek stem. Hulle, yo, bra. What is happening? Ek sal nog kyk daaraan hard. Ek sal nog kyk daaraan om iets daaraan te doen. Nice. Arme Abigail. Check die man se oë. Check die man se oë. Check die man se oë. Nee, hy probeer nie eens wegryk nie. Guys! Jo, nou raak Jacob kwaad. Thank you, Nick. Oh no. He's good. Oh no. You're like kissing my girlfriend, asshole. It was just a Hey, game. I am nobody's Kom het nou. Fuck it was, man. Slaan hom! Nee, man, slaan hom! Grow up. Jess met die pyperkruin. Dankie Jess, ek waardeer dit opreg baie verskriklik. Dankie vir die pyperkruin. Klein Quee kan ek haar mute, hè? Ek sien nie iemand met die naam Klein Quee nie. Nikki. I don't see somebody. Dankie vir die follows julle. Well, I guess Baie you dankie should Jess, ek probably- waardeer dit opreg baie verskriklik. Dankie. You should probably go find Abby. So, Die girl in die game. anybody want to play Wow. Parcheesi? What? Alles het nou sopas uit mekaar uitgeval. Alles het so mooi gegaan.
Ooh. Oh, yo, hier's oupa. Hier's oupa. Fuck this. Ja nee, rest in peace. Oupa en sy kleinkind gaan almal nou doodmaak. Ek het nie 'n tarot kaart gekry nie. I am as always. Ouma, ek's jammer. Ouma, ek het weer nie 'n kaart gevind nie. Ouma. So then, what more has been found? Ouma, ek's jammer. You return Ouma, ek's baie without jammer. any more of my cards. Yet you return nonetheless. Why is that, do you think? I can't help you without the cards. I want them found. I want them returned to me. Please, my friend. Sy voel nou so sleg. Sy doen Phoebes. Jess met al die rosies, dankie Jess. Ek waardeer dit opreg baie. Jess met die 75 roses, baie dankie Jess. I'll see you again. You can count on that. Hierdie ouma lyk hoog. Where the wolves go. Hierdie ouma is vriendelik, maar sy lyk ook hoog op dieselfde tyd. Die ouma lyk gedaza. Ouma lyk of sy jare se slaap nodig het. Chapter 2, you completed chapter 2. Ons is nou by chapter 3. Trouble in Paradise, dis wat ek so nou net gesê het. Daar's Trouble in Paradise. Arme Abigail though. Arme Abigail. Hoekom is sy alleen? Hoekom is sy alleen? Oh no. Stupid. Sy moet nie alleen wees nie. Okay. Een oog lyk meer moeg as die ander een. Okay, hierdie is nou die perfekte plek om te soek vir tarotkaarte. Hierdie is die perfekte plek om nou te soek vir tarotkaarte. Ek gaan nie vir julle lieg nie. Abigail, ek dink jy gaan eers te dood gaan hoor. Wat soek jy alleen in die bos? Rest in peace Abigail. Rest in peace Abigail. Sy is so ver alleen nou. Sy is so diep in die bos. Julle Abigail, ek het nie 'n goeie gevoel nie. I don't know, ek hoor iets agtervolg my. Ek kan iets hoor. Abby, draai om. Hier's vir ons was saam met daai ander ou wat die ander chick nou gesoen het. Oh no. Sy weet iemand kyk vir haar. Sy weet iemand kyk vir haar. Sy kan voel iemand kyk vir haar. Julle, ons het 'n probleem. Let me tell you something! Let me tell you something! Ghost, baie dankie vir die rosies. R1, dankie vir die rosie. Julle, ek weet nie waarna toe om te gaan nie. Ek dink net sy gaan dit nie lewendig uitmaak. Ek kan julle dit nou al sê. Sy is so ver alleen in hierdie bos. Yo, W's nie chat vir Nikki. Dankie Nikki, ek waardeer, maar jy wag ook darm maar net altyd vir die slegte tye. Yo. Lumay, lekker slaap, goodbye. Jou timing raak baie beter, maar dankie Nikki, ek waardeer. Thank you very much. As ek Abigail sien, dink ek dadelik aan Modern Family. Soos instantly. Dis dadelik wat aan my gesig toe kom. As jy nie geweet het, sy speel in Modern Family, hierdie actress. Mense, ek te GoFundMe begin dat Kobus Raccoon, ons gaan lyk soos Kersvader vir Kersfees. Ek moet nog my Kersvader suit kry vir die 25th of December. 25th of December. En ek weet, ek's 18 jaar oud en ek groei 'n groter baard as mense wat in hulle 50's is. Nie dat jy soos oom Pietlik kan lyk. Waar, jy's mal.
Oom Piet was so skoon. R1, dankie vir die 5 rosies. Away, dankie vir die 18 rosies. Ek waardeer dit opreg baie, verskriklik dankie. Ja nee, kyk hier, Abigail het nie 'n gun nie, sy het nie 'n mes nie, sy het niks. She has absolutely nothing. Oh no. Oh no. Antwoord hom. Antwoord hom. Ek weet hy het iemand anders gesoen. Antwoord hom. Nick! Abby? Shout again! I'm over here! I'm coming! Nick! Okay, daar's hy. Ons is nou ten minste 2. Kar, dankie vir die rosie. Ons is nou ten minste 2. Hey. Hi. Ek is bang. Hey, Chloe. Wag, wat? Wat knor? Wat se ding kyk vir ons? Hallo? Daai is nie oupa nie. Of ek weet ookie. Hier gaan nou 'n slegte ding gebeur. Wie dink julle gaan eers doodgaan? Kyle of Abby? Kyle of Abby? Iemand gaan nou doodgaan, ek weet dit vir 'n feit. Evasive, too much smoke, honest, got a little intense. Moet ons net eerlik met hom wees en sê, kykie, jy het sopas Emma gesoen reg voor my nadat ons 'n moment gehad het in die bos. Honest, eerlik, honest, okay. I think that game just got a little too intense for me. Yeah, I know what you mean. Dankie vir die follow. About what happened, direk. So you and Emma, moet ons courses wees? Of moet ons net bloody... Okay, ek wil nou vra vir al die meisies, want julle weet om hierdie te antwoord. Sal julle soos net direk met die ou wees en sê, kyk jou bloody damnat, jy het sopas iemand bloody soen voor my, of sal julle net bietjie sideline? Direct. Okay. Direct. Okay. Straight. Guess Emma's had a thing for you all along, huh? What? No way. She was just trying to make Jacob jealous. I was just playing along. You seem to enjoy playing along. Ah! Dis wat ek gesê het. I enjoyed helping Emma make Jacob jealous. That's about it. Noem my die match gebeur het ek het reg gekry dat hulle mekaar nog steeds soen. Imagine hulle word nou doodgemaak terwyl hulle soen. Imagine. Nikki's falling for you. Jy toe! Oh no. Should we look? Nee. Nee, nou nie. Brother, gryp haar en hardloop. Okay, wel dit lyk of jy nie eers 'n bloody 5 kg dumbbell kan optel en hardloop iets om. So Emma! Jy sê Emma nie, sorry. Abby, gryp hom en hardloop. Sit hom op jou rug en hardloop. Run Forrest, run. Nou loop hulle weg. Okay, nou loop hulle net rustig. Okay. Julle, iets slegs gaan nou gebeur. Ek voel dit aan. Something bad's about to happen. Oh no. It's too growly. Julle. Iets wat nou. It's too fast. Oh no. Wat's daai? Wat?
Het daai ou so pas. Het daai ou so pas vir Abigail gelos en gespat. Hy was soos cheers, dankie vir my soen, hè. Maar cheers, ek's uit. Yo, brother. So ek beloof, ek sal nou my beste probeer om Abigail lewendig te hou. Wie's in favour dat ek Nick doodmaak? Wie's in favour dat ek Nick nie moet red nie? Wie's in favour dat Nick die enigste persoon is wat ek nie hier moet red nie? Maak hom vrek. Rest in peace, Nick. Okay, nee, die rede hoekom ek het sê, in die begin het Nick die deur in Jacob se gesig toegeslat en die deur gesluit. Na dit het hy vir Abigail rondom die bos gevat, maak dink dat hulle iets is, en direk voor haar, nie eers 'n pikswinkie nie, 'n full-on vry session, voor Abigail het met Emma, en direk daarna, haar gaan troos en haar soen, en direk daarna, gooi haar vir whatever daai monster ding was. Kykie, ek dink hy verdien om te gaan. Ek dink hy was sover die mees irriterendste persoon. Nick het wiele en 'n V8 engine. Julle, ek moet nou fokus, ek moet Abigail lewendig hou. Dankie vir die follow. Oh, never mind, hy's klaar dood. Run to camp or help Nick. Denk jy gaan hom help? Cheers, bro. Lekker vrek. Wag, nee, wow. Abby! Okay. Hier's moet ons wegkruip of hardloop? Wegkruip. Hy's agter jou. Hardloop. Oh my dear is deur. Abby, go. Hoekom staan jy stil? Climb the tree. Moenie boom klim nie. Sodra jy daai boom klim is jy dood. Moenie daai boom klim nie. Daai ding kan beter klim as jy. Moenie boom klim nie. Moenie die boom klim nie. Daai ding klim beter as jy. Do not climb the tree. Waar kruip jy nou weg? Oh no. Wat is daai? Dit lyk soos Abby, ek beloof ek sal my beste draai om my lewendig te hou. Ek hoop net jy rook of tjoef nie. As jy rook of tjoef is jy dood. Abby. There we go. Abby, jou legend. Ons het dit gedoen, ons het Abby lewendig gehou. W's in the chat vir Abby. Ons het Nick doodgemaak en ons het Abby lewendig gehou. Sy het dit gedoen. It's a fun game. Hoekom huil? Oh bro, hoekom huil Jacob? Dit wys jou wat se swak en klein hartjie het hy. Hy was regtig lief vir Emma gewees en Emma het dit sopas in sy gesig. Emma het dit regtig in sy gesig gesmeer. En nou huil hy. Nou huil die jock.
Wat wel ons het almal gedink hy was die jock. Ek hou die meeste van Jacob, ek weet nie van julle nie. Jacob is kwaai. Hy soos ja, hy's net kwaai. Ek dink hy as ek iemand moet lewendig hou sal dit hy wees. Ek voel nie meer dieselfde oor Emma nie. Ek gaan dood eerlik wees met julle. Ek voel nie meer dieselfde oor Emma nie. My nuwe gunsteling is Abigail nou. Caitlin is 'n bietjie te rof. Sy is om my kop skiet met 'n haalgeweer. Ek kort 'n tissue vir die issue. Okay, kom ons try uitvind wat hom nou so down. Raccoon met die gou popular, dankie. Kyk hoe alleen sit hy, bro. And it's cutting me so deep, half a close. Now to burn, I won't run. If I wake up here next to you, it's only worth it if it hurts. Sleazy, dankie. Nou, kyk wie try nou kom jammer sê. Kyk wie try nou kom jammer sê. Ou Mrs. Emma. Hey. Yeah. I guess you found that. Of course. Sneaking down here was a little more fun when we thought we could get caught, huh? Yeah, I guess. Jacob, I thought we agreed that us, Stampa in. it's just supposed to be some summer fun. Yeah, no. I know, I just... You just love having an audience, huh? Jacob. I mean, I can't believe you fucking Frenched him! You know, in front of everyone! Jesus, what? French, are we 12? No, but Nick is. Kind of. You know, I love the guy, but I don't think he's actually ever seen a girl naked before. Well, I hate to break it to you, but he just had his tongue down my throat, and he definitely knew what to do with it. Wel, raai wat? Hy sopas in whatever werewolf, demogorgon, vampire pens. Hy is vrek. Hy is so dood soos wat dood kan wees. Nee, wat stamp haar in die water. Ek's klaar met haar. Hoekom, en die manier hoe sy dit net insmeer, in arme ou Jacob se gesig in. You really love fucking with me, huh? Lighten up, Sourpuss, please. Wacht, wat? Wacht, wat? Wat het sy my so pas genoem? Wat het sy my so pas genoem? Hallo? Hallo? Ek het nie geweet Emma kom van Suid-Afrika af nie. Ek het nie geweet Emma kom van Suid-Afrika af nie. Yo, okay. This is not how the night was supposed to go. What? You know what? Nothing. No. Nothing, never mind. Fine. You can stand here, sulking. Driving yourself crazy imagining Nick's tongue in my mouth. Ah! Or Arme Jacob. you can go grab us some towels. Nou, Jacob, jy kan nie so vinnig vou nie, chom. Jacob, jy kan nie so vinnig vou nie. Die manier hoe hy so vinnig omgedraai het. Die manier hoe hy so vinnig omgedraai het, hoe sy dit gesê het. What do you need towels for? Well, we agreed. Summer fun, right? Apparently, summer is not quite over. Okay. Verdrink. Imagine iets gryp haar nou net deur daai dek. Imagine iets gryp haar nou net stryd. Daar's iets in daai water. Dis 'n rede hoekom hulle die
kamera afbring. Daar's iets in die water. Okay, so. Dit beteken een ding. Jacob gaan nou ook in die water ingaan. Jacob gaan nou ook in die water ingaan. So Jacob het ook nou 'n kans om dalk dood te gaan. So ek moet nou die star. Oh, ons het 'n kaart. Ons het 'n tarot kaart gevind. Ons het 'n tarot kaart gevind. Let's go. Ons het dit gekry. Keep him alive. Ek sal probeer. Ek sal regtig probeer om hom lewendig te hou. I shall try my best. Wat's hierdie? Chackett and Thackett, huh? Oh, well, Chackett must mean Mr. H. Chris Hackett. Who the hell is Thackett? Wag, wow. Wat was daai? Wow. Family photo. Nee. Daar's iets wat ek nou net gevind het hierso. Waar kyk ek na daai foto? Evidence. Waar kyk ek na daai foto wat ek nou net gekry het? Kyk hierso. Kyk daar. Is daai enetjie wat 'n bietjie nie langer is nie, né? Daai enetjie wat bietjie langer is, lyk baie soos daai polisieman. Daai een wat bietjie langer is, lyk net soos die polisieman. Wat in die begin van die game daar was. Hy lyk net soos die polisieman. Ooh, imagine. Ek kan nie inzoom nie. Ek kan nie inzoom hier. Hier is die verse wat ek kan gaan. Maar daai lyk net die polisieman. Waar is hierdie handdoeke wat ek moet kry? Jacob, asseblief, pas op. Daar's 'n rede hoekom ek nou as jou speel. Iets gaan jou nou begin jaag. Hoor die wolwe. Dankie vir die follows julle. Die seentjie in die polisiekar is langs sy pa. Asseblief, vat haar tog eerste. Show the text. 2016, 2017, 2019, 2021. Keep all boats raised. Okay, be vigilant. No swimming. No swimming! No swimming! Emma! Hoor jy wat sê hulle? Hulle sê, jy mag swem! Spring! Spring! Go! Hulle sê glad nie van daar paparandas in die water is nie. Go! Gaan net! Ag, hallo? Ek tog sy is al klaar in die water, okay. Vir wat soek ek? What am I looking for? Oh, no! Wat was daai? Someone up there? Wat was daai? I'm gonna go with probably everything's fine. Brother, daai ding het geloop soos 'n bloody T-Rex. Jy moet net die handdoeke kry en vir Emma sê lekker swem, ek moet badkamer toe. Ah, daar's niks handdoeke nie, perfek. Jy hoef nie te swem nie. There's no towels. None? There's exactly 0. You dick. What the hell? Just get back down here, Jacob. Okay, kom ons gaan weer af. Ongelukkig. Ongelukkig moet ons terug na Emma toe gaan. Dis daai oom Piet Wolf ding. Okay. Kayla, ek dink dit is. Wag, waarheen? O, amper dog ek sy's dood. Amper dog ek sy's gone. Wag. No swimming without supervision. Yeah, we'll see about that. Ek dink regtig Jacob gaan dalk nou doodgaan.
Dankie vir die rosie, ek waardeer baie dankie. Jacob, asseblief, bly net lewendig. Okay, well, I guess we could just like drip dry or. Where you close it? Waar is jou klere dan nie? Brother, ek het nie so lank geloop van die boonste verdieping af na die tweede verdieping. Wag nee, van die tweede verdieping na die eerste verdieping toe. Laat alles net af is nie. Kan nie wees nie. Dankie vir die follows. Abracadabra. Poof, gone. You could shake it out doggy style. Wow, you really know how to talk to a girl, don't you? Imagine iets gryp aan nou net. Imagine iets gryp aan nou net. Oh, but I can because you see, help, I'm drowning and I need a big, strong, not at all insecure man to come save me. Jacob, nou is dit jou tyd, hardloop. Hardloop Jacob, run. Enthusiastic cannonball. Ask Nicholas. Ek kan die potte bietjie stir. Ek kan die potte bietjie stir. Ask Nicholas. Ask Nick. Jacob hardloop, moenie terugkykie. Ask Nick, okay. Yeah, well, why don't you ask Nick? Okay, I'm sure he'd love to rescue you. I'm ignoring you. Wat jy gaan sien nie terug. Wat jy gaan dit 'n movie sien wees wat dit net bloedrooi gaan raak. Okay, never mind. Oh, nou moet ek Jacob lewendig hou want daar is iets in die water. Oh, okay. Okay, now you're gonna get it. See? Switch. Oh, stop being Kom ons splash al so 'n bietjie, hoekom nie? Attack. Hey. Versyp die ding. Liefde. Wow, Jacob, choma, kan jy lewendig hou as jy onder water is, bra? Okay. Dick move. Trek haar kop onder water. Okay, nie een is 'n goeie opsie vir Jacob op die oomblikie. Sentimental, I don't want this to end of flirt, take a photo of me. Nie een is 'n slim opsie nie, Jacob, ek gaan dood eerlik met jou wees. Nie een is 'n goeie opsie nie. Dylan, dankie vir die rosies, ek waardeer. Sleazy, dankie vir die rosie. Flirt, foto, okay. Okay, hey. Look. Check this out. Kom ons flirt dan, Okay. Dankie vir die hart, Sleazy. Take a picture of me. Yeah, for your little brother or whatever. Nah, Jacob, nah, brother. That's something. Nah. Oh, so I get 9 more? What? Oh no, wat gaan nou daaraan? Wow, gunshot. Wat gaan nou aan? Shit, Rotor. Oh, gotta be fucking kidding me. Oh no. Dive in, help Abby. Dive in of help Abby. Abby ek op pad. Abby ek op pad. Abby ek op pad. Did you hear that? What? It was like a scream. And it sounded like Abby, but like Ek op pad, Abby. Scream. Ek op pad. Hear you. Okay, look, just hold on.
I'm gonna go check it out. What? Seriously? Your path has been chosen. Ek hoop ek het die regte keuse nou gemaak. Oh! Nee, ek het die regte keuse gemaak hier. Julle kom agter. Abby is op die huidige oomblik besig om gejaag te word deur 'n monster. Jacob het nie eens klere aan nie. Wat gaan hy teen 'n monster doen? Jacob is dood. Ons moes net in die water gebly het saam met Emma. Dit sou Jacob lewendig gehou het. Maar die routery het gesink. Nou gaan ons nie kan escape nie. Ek dink almal gaan doodgaan. Do better. Okay. Dankie vir die follows julle. Ek waardeer dit opreg baie dankie. Social disruption there, Caitlin, I have to say. Ah, or was it just the nudge that Abby needed? You're an evil genius. Who do you think is gonna make the first move? Nick or Abby? Ooh, good cue. My bet's on neither. I don't know. Nick's got the beast in him. If by beast... Nick's got the beast in him. Meer van the beast got Nick in him. Okay, ek sal ophou. You mean some sort of mild-mannered baby deer? Hey, don't let that cute, preppy aesthetic fool you. It's like a steel barbecue grill under that shirt. So you noticed that too, huh? So, what do you guys want to do now? We can keep playing. Yeah? Just the three of us? Alright, Dylan. Truth or... Oh! Daar's ons cue. Oh my gosh. Daar's ons cue. Wait, where did it come from? This way. Come on. Ek mag nou na daai huis toe. Oh no. Help Abby. Go. Ja. Oh, hier's Abby. Okay. Help him! Nee, moenie, hy's dood. Impatient, what happened? Where's Nick? Vergeet van Nick. Ek gaan hierdie een oorneem vir julle part. Ons vergeet van Nick. Nick is dood. Ons gaan net sê impatient. Nick is dood. Leave him. Hy's uit die prentjie uit. Hey, what happened? Abby, what happened? Brian! We gotta know what... Well, she needs help. Give her a second. Go after Nick. Go! Nou gee jy vir die ou, okay. You should do it. Moet ons gaan of moet Caitlin gaan? Vinnig julle, vinnig. O, wag, ek kan pause, sorry. No, not him. Ja, sy moet gaan. Die girl moet gaan. Caitlin moet gaan help. Okay. Ek dink is ook 'n slim idee, want Caitlin weet om te skiet en ek dink hierdie ou weet om te skiet nie. Jerry, dankie vir die love you. Send Caitlin. You should do it. Maybe you should go. Look, I gotta help Abby. Go! He might Ek sal Abby help. That shotgun's got a hell of a spread. Be careful. Never mind. Lawrence, dankie vir die help nie. Ek dink ons het probleme. Ons het groot probleme, ek gaan nie vir julle lieg nie. We have some big problems. Hierdie ook het daar maar hardloop hoor. Lekker slaap, Chloe. Take the shortcut or follow the path. Shortcut of path. Shortcut path. Shortcut path. Shortcut of path. Shortcut path. Path. Short path. 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 Julle wil hê Nick moet doodgaan. Dit moet julle sê ek moet die lang pad vat, nee. Julle wil hê Nick moet doodbloei. Dit moet julle ek moet die normale pad vat, nee.
I got you. I got you. I got you. I got you. Oh, dankie tog hier daai ding. Woe! Ek's op dit. Ek's op dit. My timing is mooi. My timing is mooi. Oh no. Take the shortcut of follow the path. Follow the path. Nick kan maar doodgaan, ons worry nie. Nick kan maar doodgaan. Oh wow, okay. Het hierdie ou se pas sy voet seer gemaak? Ek's goed met hierdie quick time events hoor. Ek's goed met hierdie quick time events. Ek is blerry goed in die quick time. Oh, wag, hy lewe nog. Moet ons skiet? Moet ons skiet of moet dit net los? Moet ons dit skiet of moet ons net los? Skiet. Die ding is los. Nee, ja, nee, don't worry about him. Skiet, los en hardloop, skiet hom. Skiet hom. Nee, wag julle, wow. Almal pos die lorry. As ons hierdie ou nou skiet, onthou dit. Hierdie ou kan dalk Jacob doodmaak. Hierdie ou kan dalk Abigail doodmaak. Hierdie ou kan Caitlin doodmaak. Ons moet mooi dink. Ons het nou 'n kans om daai ou dood te maak. Want daai ou kan ons later aan doodmaak. Skiet hom, los Nick en hardloop, skiet. Ja nee, ek dink dis die beter opsie om te skiet. Ja, skiet hom. Hey! Get the fuck off of him! Stop! I'll shoot! Hallo! Daai! Yes! Is daai die Hulk? Het daai ou sopas 'n shotgun bullet getank? Holy shit, dude! Oh, not. Ek sien, skiet hom. Hey, can you walk? Jack, gotta go. Come on. Nou is hy nog hier. Jy moes dit gelos het. Hoekom? Die game se naam is Quarry. The Quarry. Stupid. Ons is weer Jacob. And guys, if you know anything about the game, do not spoil anything. Moet niks spoil nie asseblief. Hierdie is ons eerste keer wat ons hierdie speel. Don't give any spoilers. Jesus. There's a half-naked girl waiting for you back there, Jacob. What are you doing? Ek dink Jacob gaan dit maak hier. Jacob gaan doodgaan. Oh no. Oh no. Kyk hier. Wil jy lieg hier? Ek dink Jacob gaan dit maak hier. Moenie roepie. As jy roep gaan hulle almal weet waar jy is. No. Oh no.
Oh no. Jacob is dood. Jacob is dood. Jacob is dood. Druk W! Spam W! Spam W! W Jacob! W dan Jacob! Oh, brother. Oh no! Oh no! Oh no! Rest in peace, Jacob. Ek dink die regte keuse sou gewees het as ons saam met Emma in die water gebly het, julle. Ek dink ons moes saam met Emma in die water gebly het. Ons moes nog met Emma op die water gebly het. Dit was die regte keuse. Oh, nee. Threatening. Nee, moet hom nie frette nie. Moet hom nie frette nie. Julle, die regte opsie is pleading, asseblief. Hoekom wil julle nou iemand fretten as julle weet julle gaan doodgaan? Hoekom wil julle hom fretten? Julle? Pleading. Plead. Ja, daar's hy. Pleading. Oh, please, man, just let me down, okay? Just don't hurt me, please. Smeek, broeder, smeek. Oh, nah, bro. Rest in peace. Doing? Son of a bitch. What's happening? What are you doing? What's happening? Quiet. Okay, wag. Nee, wow. Kom ons sien wat pan uit hierso. Helps if you close your eyes. Oh, what are you doing? Stop. Help. Tastes bad, don't it? It's for your own good. Ek is so jammer ek het hierdie ou geskiet met 'n halgeweer. Kykie, ek het dit nie bedoel nie. Ek dog jy en oupa verander in daai werewolf goeters. Ek is so jammer. Ek het daai ou in die bors geskiet met 'n halgeweer. Maar toe be fair, hy het dit getank soos 'n baas. Where are you off to now, girlie? He took it like a champ. What the fuck? Ah, daar is die vark, shame. Iemand eet pork belly vanaand. Hier is weer by ouma. Seems like just a blink and you're back to see me again. So, then, what have we got? It's the star. Stars in the night sky, beacons of light, dreams of hope, purpose, or a reminder of our insignificance, fear of despair, trust in the light of the star. Hoe is hy baie lekker nie? Dis Emma by die rivier. Remember, there's always more than meets the eye. Would you like me to show you? Yes, please, Oma, show me. Let me see. Wat het jy vir my om te sien? Daar is Emma. Wat was daai? Back to it then. Back to Hackett's Quarry.
Back to Hackett's Quarry you go. Oh, the fun you'll have. Oh my. Oh my dear. Hope she dies. Okay, julle. Chapter 4 het nou net begin.